أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آية الأحكام من سلسلة كتيرين قالوا إم فهم ريق واحدكم دي سورة البقرة كستيك دبن آية بيان كرافا شهورا قوليكتم بيان كراف مي آية كدرشون شهورا بيان حكم تكابيكت إيكو تنفون قالوا واحدكم قصان شهورا كفروايا بيكت ادی ایگتون کیوے بای آیت تکا بای اذکار تو گواہ الگون من ریگ فیلال غفا کو فوان می دعا تکا ذکر تے کی ہمیں کنی کیے دعا تکا ذکر تے نو گے ترم سما وارد فاوا ایک کی دعا تکا ذکر تے کیے دین می رقیہ شرعی رقیہ مسئلہ کا علم ورنگ تریگا کیوے تکچا بے گوتون بہس کرے فاوے واحد کے فاوے بین علم رنگ رقیہ گوتگا کیوم سنت کو وارد فاوا اچ نونی رقیہ گوتگا نو کیوے نے کم بے بیکلم وداڑو ای رقیہ کی توقیفی اچکم توقیفی معنی کی نص وارد فانوا آیت وارد فانوا ذکر دعائے شرعی رقیہ گوتگا نوکیوے نکم بای بیکلم وداڑو ای شرعی رقیہ کی آڑکم آگلوں ہوری کمکم کا بلواگن ادی ایکم کا نصب بے نمانکم وداڑو ای توقیفی کمکے وداڑو گنا علم رنگ دکوڑا گنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کربا فاوا لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا رقيا گوتگا کیوے اچ مسئلے نتے شرک کم گا نوانما اے شرک کے عمل نوہمنے اچ رقيا گوتگا کیون ای می عام اصول کے ترین گن بیکلم ہد کرواچ ایم علم رم بدالونے رقيا گوتگا کیوے اچ کم گوانما ایک کی ایک کی قرآن کا آیت کم گاؤ نوت حدیث بسفل وارد فاوا ذکر کم گاؤ نوت ایک مان صاف کو انگے مینگ اللہ اسو فلک نوت اکلانگ سیفل ترین سیفلک مچ بنا فاوا اکلانگ حضرت دنوے دعائے نوت ذکر کم گاؤ ادی ای سیدھا ایک عبارت وارد فانک کم گاوی نمس ادی ای مان انگے صاف ہوا اچ کم گاؤ ادی رقیہ قرآ ارگا قرآ کندت ایکیوے تکیدی نوتا ایک قرآ عمل تنگ ای ایک ذاتوگا منفع قرآنی نونکما ای اسباب تکا مانے کی شفا ہود مٹکا آلگونا بینوں قرآ سبب تکا شفا دبا فراتکی مینگ اللہ ہوگا افت اعتقاد نیتی شرکو کا عبارات نوہی میں نے اللہ کے اسم فلک سیفلک ما چیکلوے دعائے ذکر کم گاوانما نوت آیت کم گاوانما نوت حدیث کم گاوانما ادی رقیہ گوتگا کیوم سیدھا وارد فانتس می شرط عام کو ہمونیا رقیہ گوتگا کیوین کم گن علم ورنگ دکوڑا گنو ای کیت قرآن کی شفاء کم گمانگ اللہ نے انگواف اے مکیت قرآن کی شفاء کم میں آیت کی شفاء گوتگا کیوین آیت ہے اے مما دعایا ذکر کے باب کی ابن قیم رحمہ اللہ ادالہ فدین می باب کا ادی ہنی ہم اس بلتکا مصیبت تو باب کا ام نفع بڑو ام تاثیر بڑو کم کی میہا مینگ اللہ ان گلم کے ترین اینا قرآ اخلاص تری دعا دینے و تقرار کو دینے و اللہ حضرت کا آدیس دینے و ادی بلمٹ کمون سلام کو دیوین ابس فرات نکن اللہ سبحانہ وتعالی فیوا نکلانگے یکن ہمیں کے وکیل قرآنی اکلانگے ہمیں کے بھروسہ وانی اکلانگ نمہ کو نمہ میں
ei emme hege kan qabul koge egotuga dua kurmati demi horun ei emme manfa bodu wasilataki mi balitakun aragatum gas ei kit Qur'an ka Allah subhanahu wa ta'ala hi Qur'an wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah wakil Qur'amiha ekalange ene fuden kalange enaen ekalange fudodige maane itur faratige hiyeka maddakan ena ben menwana ekalang ena nasru debbat kumgawanam ehma mi aqidaga korave dua ei emme hewegen ba dua ki baritaka musibataka afataka aragatu sihurus rakkateru mattaka wata sihuru ge farwa gotuka korave anekkamaki hadafuri sihure baatil kolun wata echen nattat ei tanega wadafuri chikkamuga vinames adi bondi fahuri chikkamuga vinames kandi fahuri chikkamuga vinames eki gaggota eki tantanuga eki bawata mihun sihuru hadawole mifada sihuruge ebbes echek hadafuri tanek hadafuri gotek engichikamuga wana me eche nattalun eyes sihuruge farwage terega himenek ibn qayyim rahimahullah idda fawani nabiya sallallahu alaihi wasallam farapun sihuruge farwaga waruden asave de gote ekgote ki istikhrajuhu wa ibtaluhu istikhraj mane ke hadafur sihurek neru adi eche baatil gol migotun warudun asave Allah subhanahu wa ta'ala kahadrotuga ekelek faanu denne wikama ekelek faana eji hiwadage sihuruge kankan hallu ko dewma adi ekamuga salamatuga magu dekkiyoma den Allah subhanahu wa ta'ala ekelek faana esihuru leifawani kon tanegga kam bayan koddebe adi esihuru ekelek faano nangawa echi hala kolle agumen aduhane kurin agumen mi filawato kiyadi faana nabiy sallallahu alaihi wasallam funaqol turkurabba tanu istette ekale faanu isterifle nangawage nagagen labid bin asam kiya yahudiya ko ekale faana siuradikam adi eche mi rukuge hikifawa kommes dakiya gande fat kale eche galafa eche gos femwalege tere lafa ekkamuge riwayatenge asave adi nabiy sallallahu alaihi wasallam murgula eche ekale faanu nangawa eche nattarikum ga wardon as eche baatil kollikam mi was sihuruge emme manfa wode basila hada fureche baatil kol hada fureche nattal den kinetto eche nattalani eves beflu sualu faddafane kinetto sihure nattalani ammuko argumenterega beflu amalu kuraba goteki sihur baatil kurma kiwe ayat nuniya ammuko suratul fatiha ayatul kursi adi ikhlas falaq nas tin sure fenak kiyawa nuniyam mudu kandu fengenes mudu fen lonu fenagenes kiyawa echek e fenganu terege lava datin doswanden bahattafa den eche nagawa eche andale vida eves nattale bekko tanikotaki e lifa hurichin adi midenneve nuhede secha andalikam gaanima secha ke tasiru kenigen dan Allah subhanahu wa ta'ala palaykwa den andalumge kuriga midennei fadein kiyawa fenuterega bahatta den efo nattalu eive selmorin irshad debba fagot den miga minukta galgume komosara ko hotilenje ei hadafun siyorek hodumuge masala e wargine fara agumanas prefon gulwa vidanuwe me timannage meena miha kalno timanna meenaka me jegen nemuloni mi hadafuriච්චe huri tanek nuniya ufari gote balale vidane den bayam mihun abbala falbala ramanuja mikala gegota khabarata de ei haran kame anek gote ki bayam mihun mikankam ga jinni shaytanu ge hitirikam beenu kore ei haran kam jinni shaytanu ge hitirikam beenu kura gote ki ruqiya kurmuge namga ole bay sihur wari mi gengulani jinni moyefa tibe mihu evonna ki mulin ham mihu nenno mulin nagalu mihu nenno e me hada gotake jinni moyefa tibe mihu gaato gos mihu emihunge kiyeveli ta kiyawani kiyevi ma jinni enaga gaata haziru jinni enaga angam waagada shaytana
ವಾಹತಕ್ಕಂ ಪಶಿಮ ದೆನ್ ಏನಾ ಕ್ಯಾರಿಗ ಅಹಣಿ මෙවැනි මීහක ජේපුරි කොන් කමෙත්තෝ එවැනි මීහක අදාපරි සියුරු කාපදාපරි සියුරෙත්තෝ එච්චෙන් හුරි කොන් තාකුතෝ මේ ખબරත එ මීහා මොයේ ෆොන්න ගඩීග මිකියාදෙනි කිව්වනි එන ලබ්බා අස්තුගේ එනෙන්නුම් වාහතක්කනි ෂයතානා එන අඟ එ මීසම් පෙරිගෙන් එ සියුරු හදා මීහා නෝනියාම අලගොන් මෙන් එන ගාතම් මෙදියි සියුරු හදා කන්නු මෙදිය රොකයා කරා එක වස්තු එනගේ සියුරු වරි උනියම් ෂයතානාගේ වාගේ හොදාගේ කංකම් පුරා මෙන් දෙන් ඒනම කියාදේ රුගා වර තෆාත් වාහකත කියාදේ වර දිමාව වාහක වෙස් කියාදේ මෙවැනි වාහකෙන් ඒන පුනි රංගලෂේ එහෙම් පුනීම ඉස්සම් පෙරි ඒන පුනා බස් තෙදු කරවේ මේ ખબරකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එමිහුම් මිකම් මිගොද කුරාකම ખબર දෙබ්බා වෙක්කම් ඒ හදීස් ක වාරිදොන් ඇසවේ ඒ ෂයතානා උඩුගා හිඟා ખબරතම් හොදු මට්ටක එක තැනකදී ඉපරාතුන් එහි තෙරිකම් හොදාගේ ෆුර්තම උඩා හමේ එසොරෙන් උඩතෝග දෙකේ වාහකතෝ අඩුවේ හිසාබ ෆෝරාකම් බයිෆාරන් එසොරෙන් නේ ખબරත ලිබමුගේ කුරිග ගිනිහිලේ ගැස් එමිහුම් අඳා හුලි කොල්ලාකම අනෙබ්බා ෆාර ඒ හිල ඇස් අන්දාලුම්ගේ කුරිග බයි ખબරත ඒත් නකුල් කුරාක් නකුල් කුරීමා අදි ඒති අඳා දියස් දෙන් ජෙහිගෙන් ඔන්න ෆරාත මෙති නකුල් වගේ මෙහෙන් ખબર දෙමුන් ඇස් බිම්මතිග මෙහුන්න කාහිනු මිහ ඒ ખબર දිනීම ඒ ખબරකි අස්තු තෙදු ખબරේ දෙන් හදීස් ක බයන් කුරාපණි මේ ખબර එකුග ඒනා හදේ සතේ කයිත දොගේ කාහිනු මිහ ඒ හුරියා දොගේ කබූල් කරවෙනි ඒ තෙදුග මච්ච බිනාක මියුම් බුනේ මෙවනි දුවාක බුනි වාහක සීදා වෙන්නුන් එහෙම දෙන් එන දක්ක හුරියා වාහක සෙයි ඒ සතේක දොගු එන්හස් දොගු යෙසෙයි කබූල් කරවෙච්ච කමණි එබිම ගේගේ තිරේක ආම්කොන් හිඟා බයික්කාල කංකම් මාසීගේ හිඟාපුන බයික්කාල කංකම් ගවාහ කමිනා කියාල දිනීමා හිතංගරණි ඒනේ වර පොඩ වෙංගේනු එහෙම පුරින් හිඟාපුරි කංක එංගෙන්ඥා දෙන් ආහාර නගලවාඩ වෙබ්බස් ආහාරෙන් හදම් වෙබ්බස් ඒන පුනි මදිමාවන මේක මච්ච බිනාකොන් ඒන දක්ක හුරිහා වාහකේ කබූල් කරවේ ඒකම අෂ්ටමි කබූල් කරනි කාක්කෝ බයි ෂයතානාග බස් කබූල් ඒන කාක්කෝ ෆරාතුන් වාගේ හොදනි ෂයතානාග වාගේ ඒනයි හොදනි එහාලතු ගදින් ඒන පුනා කොම්මේ කමෙක් කුරාන් එම අවුමන ෆෙන්නාන වර ගින පාර සිහුරු හදා පොන්නනි කාක්තෝ සුවාල කරෙච්චම් එම්මේ ගායක්කොන් හොන්න මීහා සිහුරු හදා කොපුනා මෑදාත් උනි බබාකලේ නූනියා දෙහිගෙන් හොන්න ගේගේ මීහා නූනියා වේන කායිලා කොම්මස් මීහෙ නූනියා මසෙක්කද මාහාලෝ ගේනක කුම්ෆුනි හදා කොන්න මීහා මි මුලින්ම සිහුරු ගාම කන්නයිච් ඒ එමිහුන් සිවුරු හදා තියෙනු මෑදාත් සිවුරු හදා තියෙනු බබාකල්ලගේ සිවුරු හදා තියෙනු අවෙට්ටර මිහා සිවුරු හදා තියෙනු එකම ඒකේ බේනමකේ කොබත් ඉන්නමා යුරීදු ෂයතානු අන් යූකි'a බයිනකුම් අල්-අදාවත වල්-බග්දා'a ෆිල් ඛම්රි වල් මයිසිර් වයසුද්දකුම් අන් දික්රිල්ලාහි වඅන as-සලාති ෆහල් අන්තුම් මුන්තහුන් මේ ආයතුක මෑන් අල්ලාහ් බයන් කරපනි ෂයතානා අස්තු බේනු වාකන්තන් ඒ කිබෑම උතරේග රලා ජුවායා මිකංකම්ගේ ज़रियाइम बस नफरता अदावत्तिरिकम रोलुवरिकम फेतो अदि नमादा मैंगल्ला हदम कुरुम एक्किबा कुरुमे ए मरला जुवागेस अष्टु मकसदकी मिस्तकुन शैताना कारिको अल्लाह जिकुरुम एक्किबा शैताना अळुवति फावा एब्बे कणब्बेक अदावत्तिरिकम नफरतुक मच्च उले बेक्कम गायदु असु शैतानाग बेनम ए मकसद मितनु मेसेनेगे बहासिलुवे ei mihun terega adawatrikam fitum deetere jesso memme furtam avetteriyaga waaka dakka den ena geegule ena anhanunga wapparuni mammaga waaka dakka den ena gratte miyaga waaka dakka esam feli ekkala adawatterikam gos avetrinna gulunket member fan gulunkeri maadatak masserji anhanunnaga dirinulawe anekkas ekka dema firing deetere waikuru anekkas miyannani ehem magak ehme furtamukamaki මිගොත ખબરතම් හොදුන් ඒ හරාංකම අදි මිගොත දක්කා වාහකෙන් අලගොණෙන් තෙදුක ගබූල් කොගේ නුවන් දෙම් මීගෙතරෙන් සිවුරු හුන්න තන්තන වාහකස් කියාද විකාල ખબරෙක් සර් බලිමි එක්කාරි ඇස් අලගොණෙන් කියවි සිවුරු ජීවරි මේ කාතුක කුර්ආනුගේ ආයත්තක අලගොණ කියවි සිවුරු වරි කියවා කරච්චසනු කුර්ආනුගේ ආයත්තක කියවීමවස් ජින්නි වාහක දක්කා
eko mifaru be ruqya kuramini aqida gotun hardana rangalo danna miye em enenge muamala qur'an goy em ena gatuga mewnita go siuru hunnane bunnas adi meveni miye go siuru hediye bunnas echena qabulen qur'an em furto jehdi ene buna tanek konnan oni balanje bala vechen gurejiyam erden fennanta ek ena buna bunumek machechi qabul ko kenwa dem mihun ammuko bunani timanna men gengulani mu'minu jinniye mu'minu jinni goyan hatta algon men kurimati gonna insanu mihaga iman kan algon men nenger ena duguhadati mewlani nuhibettegen kurimati gonna insana algon men fenna algon men akule insana hada bhutana dogu algon men mewlani ege rangalu negi dengadi kobato nufenna ecce jinnien algon men kon dedetto guna qur'anu allah taala angwa fani isor men dogu erikam gowa nem anekka algon men mali jahan eya jeigenwa e mu'min jinni kafir jinni kiyana kamenne mibato khabarta genna nyai algon men jinni ge farata ehi terikam hodun e qabul ko genwane ektene konegen balage engenya masselenne den sihuren hada puri tanek hodi dane goten ei ikhlas falaq nas sur ayatul kursiya suratul fatiha ya ikhlas falaq nas tin surata kiyawamu geeterega hingani yege ki sarahutawga hingaru geena balani ammukon geena geetere kule olum geetere waki tanaka waki isabaka diyama ituru undugulen geene bet goti terega wes geeterega wes egotan hingagen gos ene etanaka erima etana gefa behetti meene ituru unduguta ge wakom wejjam ama etanek bala fiyam yoti dimar den migotan algumna hinga eruga hama geega note goti terega ebbestane natta mewnin algumna ge faadarun hama nunatta wara puli ge ekko kawarwa wara hinge to badam eru engene etaneka siuru ge ebbeskama hurejjiya egote konefa belu konefa negijjam e war fasyan siur batil kure nuniyam siuru batil kurma ruqya ga ayat fenak kiyawa nuni muudu fenak kiyawa etana fengala den ammuko balanje siuru gen hada ko vejjiyam hada mihun abadus balane e sihura gona miha kuret e ma esorumen abadus ulene masekkadu e sihur heduma e sihur egotuga demettumaki e sihur hada mihaya ada ko ebbasume e ma in salama biya kanu den e bima siur nattalu mattaka geege tantana fengala kantatta kornyaave siur warin balane e mekambes kornye tankole rakkateri gotaki gassinduma gah fendinuma ibawto kankom weterenge etere fengelo denne goitere erun gah fendinuma ki amukom gongole ekam wakitanaka fennediyes ehmema ekala geggotumes boda mikankan rakkateri kama korawun ei devana faran anekka e mihunge lotan en amastomge sifa ekkam gawan megota fengalage nuni ech nerege ech nattalida den abudu sadam battan jene algonmenterega ammuko sihoruke kankam hoda ka puna mismihun emme ginan sihoru kanka emhona fennaka punani kiye goti terego no konegen nege hisaba kosnu ginafara fennani algonmen boda budigen alafunna geege sitinnom tereng eta murija putta etanga bawar mase ko putta ginafara fenna kompulani den jeheni muriganu kandalage geege kofri masekke kandalage mikankam kiwes astu hagegetuga shaytana algomenna kule kulivare ei man allah algomenna ka nujassawa nufulle taklif allah algomenna ka amre nukurban algomen hoda par muda hada kurak geege ganapure bedroom seta ganapure annawna rana puri bala gane puri bofen hama mihuriyachi anda hala korun ei haranka mei muda hala korak allah nangawa e mein ebbestenen hala ko kharab ko genwana geetere tala geetere koni murtaka chi fuduko mikala ebbeska ve ko genwana algume geeteren ekala ka ve faaha korwennya murijahun sarahadda ko faaha korwennya hama siuruge baatil kurmattaka ilmar bidala fa ayat kiyawa etana fengalane talungol macca fengalane muni tualika recchengala temma battan irat kurbi allah ge isna pala kama e siur batil wegenda
kommen nujhene tantan hada ko kharab koraks em aw abudustanna wa ke radda mihun gos ibawta kankakko algon men zamanu sure hoda fa hunna budala gedora huriha ecche talaba atuga hunna rufiya kolo hibagen algon men em aqida gu macca rakka terwegen ulun tawhid gu aqida hibagen ne emihun dani den algon men kochetta hunna hodi mudata gengos gedoro tala tawhid gu aqida hibagen midan dogol algon me dogol em biba ekkodaka sefada kanka jaave digen nuane efada amalek por miya kasikam gaana efada ko fursa digen nuane ihama shaytana ge kankan ei den dua ko se honna tane sidawa kamaka nuane mulin naga kamaka stuane ettan kode paadettan kone betana fengala den gos muli miha ekko e halate gawlenje em egoda algon men dila lage nuane emi ma algon bahada komedi esioran ettanu echenneru me nabiya sallallahu alaihi wasallam me hedon sihora ekalek faana me yahudi hedi sihora be gotu ekalek faana nabiya sallallahu alaihi wasallam re jibril faana wadagen vidalu ko varudan as aishtu faana farapun ekalek faana vidalu e muhammad ekalek faana kiwa vidalu washe qul a'udhu bi rabbil falaq me surate ki me sihora bulige bawalu surate ke sirun salama umattak den qul a'udhu bi rabbil falaq ekalek faana kiwa vidaluima ekalek faana ebe madafa sihuruge ebba batilu gendi ei sihuraki kiyawagen ek gojjaj fuwa gojja e qur'an sallallahu ta'ala wa min sharri naffasati fil uqad gojjahage gosha fume ule sihurwari angenunge nobakam den angene firihene egene tafatekam amako me mashhur far bay angenunga kam wajmita angenuga kas ema gojjahage gosha fume ule nihunge sihuru gahulwari ema ein komme goshegge ta'sir sida insana quran ekko ege asar nafsuga honnan anekko anekka ever onduguwan anekko anekka ever onduguwan egota goshuga maccha gojjano emigota furtama ekay fan kiwa vidalima ekelek fan hada for sure ebba ruligen batilwegen die den min sharri ma khalaq qul a'udhu bi rabbil falaq mifaden kiwa vidalima ebba nat me batilwegen die min sharri ma khalaq mifaden kiwa vidalima anekka anebba batilwegen die gos qul a'udhu bi rabbin nas ekko kiwa vidalu nimungeruga ekalek faana hada par siurge huriha bayin ekko batilu eknes ema siurun salam me rakkaatiru matta kanoni e farwa gotuga emme rangalu kiyeveyaki falak nas sure tin sure aw me kiyew e sida mikama mango tawawala bafa suretek denwe farwa eki base beenun kuru sunnatuga varudafa ve sihuruge farwa gotuga beenun kure bay farwat egitere ga amr ibn sa'd ekalefan bafakal mufarab riwa kur vidalu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istabaha kull yawmin bitamarati ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dhalika al-yawm ila al-layl wa fi riwayatin bi 7 tamaratin hedun huskor aw ajwa kaduru kafi miha eduho geenaya reveccho madanden sihorakun zaharakun ebes asre nokurat ajwa ke madina ga hede kaduru ge bawat madina ga hede kaduru ge bawat be riwayatu ga 7 tamarat hak kadur em ajwa kaduru ge hak kadur hendur uskor ahorege kafi miha ere irosuma hame ena hunnane rakka tarif emi riya hame ekko rakka tariwan eba hedunu algon me ekema ena edo ekko eba sihurai zaharu ge ebbes kame nukurana ebbes asre nukurana sihura ko zaharu ko hedunu ena kaf kam gowan bay shebin baz rahimahullah fatwa ega ko dunganda be madina mi ta'sir mi sihurun rakka tarum ge ta'siru madina ge faskarnu ga hede komme kadurek ga veswakama tanna smita hadis ke moti
ajwa kadur wa ke rakkat rikote ke ajwa kadur beenu kuren was bay riwayat to am mukok bi sab'i tamaratin hak kaduru ga wa bayan kura fotuma adi riwayat to ei madina khas ka bekkam ga beleweti madina ga hede komme kadurek gas et asir wa kam ga bay befun de koda ganwa emme rangalu gote ki hama ajwa kaduruge hak kaduru hendunu kiyun ek sawun sihurun rak salam barat kure den mi nukta ga ilmor wahada kafe mi nabiya sallallahu alaihi wasallam ga zamana khas hukumetto nuni ekalege faana khas hukumetto maneki miharu ehat kaduru kema e rakka terke libeneto e masala ga ilmor bidalwani ei ekalege faana ga zamana adi ekalege faana khasakame nune e kuriha zamana ka bas aambagam wa hukumeke miharu samay kaduru keme ga tasir hunnane ei riwayan aamufa utum ga ituru tajriba gotum mes war saaf ko fenna kameke ei mi kaduru ga zariyain siho rangalo mundaka emen de kodde ei baki zamana ka khasefa kamen den anef farwaye ke sihur jifa wa tanek ege asar beer kollu no da us kollu ekamattaka beenu kurwe wasilate ke hijama jaw ei sihur ge ilaj gotu ga aswa kam nabiy sallallahu alaihi wasallam ekeleg faana sihur ge alas kanje wada ko be dostor ekeleg faana ge isteri fula bola hijama jesse ko ga warudo ge aswa adi miha ga ataka tanaka fayaka tanaka tadwa kam ga wana mes hijama eki warar rangalu farwaye ei sihurek sawun ko mes adi ehin sobaka hor kam ga vesema sihurge farwaage terege ilmarin bayan kora hoye hijama eki ege war rangalu farwaye got din anekechki ilmarin bayan kora farwaye mi kunnar fatugwa war gine befulun dakka kunnar fatugwa ka kurige ilmoris dakka hoye mi imam qurtubi rahimahullah kunnar fa sihur ge ilaj ka beenu kurwa dakka fawge be funte sheikh baz rahimahullah ewa ka bayan kura foe ei kunnar fe beenu ko ge sihur salam bawa nige emme khas ko demafiring detere durukuran hada fo na sihur warab ege tasir bod war faida bod ilaj kam gave kunnar fe me hada gote ki kunnar fatu ge ro fek have fek genes den amuko fettoga mehunani hilan talawak den awona kannek fareka e zamanu gecchi mix koranga amuko chis koram beenu koracche ki hilawima ehem beenu ko fonnani kamen noniya misbanu ge mixer వచ్చి mesedi mix korave elloddo eka amuko befulum vidala fonnani hilan diche tala chis korash embima adi e fundi kamga wena mes noniya ehem basirete kum secche chis korum e fawga den fenuge tere girwafa ege tere e fenu tin ko warwar bolafa den baaki uri fenu ena femberu den mi fenuge tere kiyewumge wahaka ilmorin bayan korafawe ege terega shembaz rahimahullah vidala fawe mi ayataka mi fena girwafa e ayatul kursiya قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس adi sihurge batil kura ayat gotuga warde fawa ayat tage agumen kurim bayan kura ayat suratul al-araf ge ayenge wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikuna fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ay سورة الأعراف کے ستارين ستيك باويها دين سورة يونس کے بارد فاوا آيات تي وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أي سورة يونس کے حدی نویکم اڈی ہدیک ادی سورة طه میں موضوع وارد فوائد تگئی قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا
وقال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. مي آيتك كنار في الجرافة فانتت كيوان أي سورة طه فاسترس فاكم فاسترس نويك كيواف أين كم اسم دي تينكور بولا فدين إفنون فيمبرا يقول إفار يتورب السبع عمر كوريدا نامك بيفندر حد دوس نوني أمسال دوس نوني كاوش دوس ميقول فينغلي ميراد كرويا سيهورون هنا سلام بان دين مي بابوغا علموري بيان كروبا إتش سيهور إتش بويفا هوريكم غوانم كيفا هوريكم غوانم إتش غورون نير صاف كرو إتك عمك ميون مي ركيا غتوكا كيوي آيت فينك كيوابا فين هندونو تට්ටෙන් හවීර තට්ටෙන් එහෙම බෝම්බ ෆෙෂීමාවස් ama hodlawa yakon nikume din me ammuko awa echchakun salame umatta gehenu stan kola udawotei me kiyawani rokiru elliter wor kira gagandaka maamui jode bar medene zaituni te jode bar alap e rokiya gaayet kiyawa e kiru awa boy usko danerum yakon hodlawni mas me echennere harshon tere saaf enuniyamu मी बोडकम दाच्चे के जरिए में साफ करेंगे इल्मोरिंग मी इलाज को तो का बेनुम करो भाई सनामु की इफेक्ट होनो फेनक सनामु की फेंगला कक्काव दिन ए फेनक मी आयत तक के वापोने कोई मा फाखाना देवन फाखाना दायर एक जरिए में मी आयत तो बरकातु अल्लाह इस्लाफ लाइकुआ सिहुर मिहा सलाम बेत मी आम को सिहुर को तो का बेनुम करे बाइंग आयत दिन आमुक शारी रुकिया गोतुका मशहूर फावा मी सिहुर बेस अदि स्फीना कमगा विस्कीवे आयत ngawon mitan khulasa ko number dannawadaana eru amuko rukiya gotu akiwa ayat e hodalam fasewa egitere suratul fatiha adi al baqara ekkum faaq suratul baqara sate ek dewanay adi suratul baqara sate ek fasto sinagun sate ek fasto satarak adi al baqara dujta fansas fasfanaay ay ayat al kursi adi al baqara ke dushat attifa dushat attihai al imran ke nawar ashar nawar deyay adi al araf ke fansas satarakum fansas hayka हम में अल आराफ के सते के सतारे सते के बाविह यूनुस सूरत के अड्डी है के अड्डी दे तोहा सूरत के फस्तोस नोवनाय अल मुमिन सूरत के सते के फनर सते के सो सते के फनरन सते के अशारे अदि सौफात सूरत के एककुन दिहे का अदि सूरतुल अहकाफ के नवाविह 32 अदि सूरतुर रहमान के 30 तिनकुन 30 हायका अदि सूरतुल हश्र के 51 सौविह हम में सूरतुल जिन्न के एककुन 9 का अदि एफोगा इखलास फलक नास 3 सूरे मी आमुको रुकिया का आयत तक की वाशे बेपलक विदाड़ वच्चियाम ए मी मुराद करवे आयत तक की ए मी आयत तक फरवा अगत का बेरुम करवे एसफीनाबस सिहोरबस अदि जिन्नी कमेक कमगावियस फेनकिया फेंबोयस्तान अदि फेनकिया फेंबेरे तेलकिया तेवस्का का उगलेन कळुदिरितोवेस अदि मामुकालेच्चे बिस्किया एच्चे बोयस्तान बेरुम करैदान ते मीगा मुहिम्मकम की बराबर एच्चे बेरुम कुरमा दिगु मुद्दतक ए फरवा कुरु आयत तंगेदुनु कियवेन हवीर कियवेन रेगम विदेम कियवेन दिन आम्मुक मीहक सिहोरगे उंदगु वर बोडुवा कोम वेच्चम फहरेग्गा कैरिगा आयत कियोम फशाफिया वर बोड उंदगु वेदान एम वेच्चियम बोड नगलवानी फें कियवागन दोस्कलको फें दीव एफ फोदेन कैरिगा कियो ए मीहा मा बोड हरकशे अळे फळे जहा जिन्नि हाजिर व उंदगु वेच्चम फशाफिया एना मैत्री पुर उंदगु अने बोड नगलवानी सीधा कैरिगा कियोमुग बदलुगा फेनक कियवागन फेंदिनिया दोस्कल बदने फोगेना मैत्री व फशिमदिन हमें मिस मी आयत रिकॉर्ड कोफा मी नियतुगा इदे रुकिया के नियतुगा कियवा रिकॉर्ड कोफामा हेडसेट जहागेन बाकी गोतक आडो हम बस पडेदान एविस सम फरवा गोतक बेनुकुरन जिन्न शैतानो एतरेगा उन्न हरकत हुट्टी एसोरमें मी हदु बल्ला बनिकुन लाजिम वाने मी आयत तक के अल्लाह के इज्न फला मी
مي فروا كوري دار باي قتاو بدنوال الله سبحانه وتعالى على من مفدا نبا إمه عمل تكون ركعتين كتباش هذه سيور ورينجي نبا كما نيجاني كم ألقون مج إمه أخونا أختنا ألقون مج دارينا مدلا إمه أتكي ركعتين كتباش هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.